محمد مصطفى یان جی پیرۆستەم ji gundê Çeqela yê Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê ye. Çeqela gundekî biçûk e ku dikeve ser sînorê Sûriye û Tirkiyê ango serxet û binxetê. Pîrostem di sala 1963 de ji dayîk bûye. Heta 6 salan li gund jiyaye û piştre mala xwe dibin Cindirêsê ku bajarokekî Herêma Efrînê ye. Wî li Cindirêsê xwend û bawernameya lîsê stand. Piştre diçe Helebê û li beşê endezyariyê dixwîne. Lê ji ber guhdana wî bi tora, edebiyat û çîroka Kurdî û ji ber karê wî yê siyasî, sala çaran dev ji zanîngehê berdide û xwendina xwe bi serî nake. Niha jî wek piraniya Kurdên binxetê ew jî ji welatê xwe dûr ketiye û li xerîbiyê dijî. Pîrostem bi zimanê Kurdî dest bi nivîsandina çîrokê kir. Lê di dema dawî de bêhtir berê xwe daye dahênan û nivîsandina bi zimanê Erebî û bi giranî li ser mijarên siyasî radweste. يعني مخابن مثلا هاتنا زمان كردي وزمان عربي أو جي برس جريجة كتجينا حد نسكارة كما يكردا اختز من دست بيكر بكردي وك تبزانن يعني ودو هندور شركة كردي دم دست بيكر دو وقتا كده بلكي مهناكي زحمتي قلقي يسار مهبون لفا داوي بشتي من ديت مثلا ما سياسي دا جام قالكي تعدل ما تيكرن خاصة ما زال دا قفت وجود خطاب عربي دا من خاصة انكي برخد انك جبودوزا كردي از بزمان عربي الهم بروان كسنا بسكن لê her çi qasî pîrostem bi zimanê Erebî jî dinivîse ew her hewl dide li zimanê dayîkê vegere û berhemên wêjeyî nexasim romanan pê biafirîne. نزيك از تخوازم جاري دفقان زمان كردي برنگكي رسن برنگكي فره بس بر نویسندنا رومانا مساكنة جبر خونا من بوج بيشي دا از وك رومان نویس وك كساكي خودي نویسندنا رومانا ورم ناسكرن وك سياسة مندار Di nav Kurdên binxetê de pîrostem bêhtir wek çîroknivîs tê naskirin. Bi taybetî dema nû dest bi nivîsandinê kir û heta niha dora 10 pirtûkan bi zimanê Kurdî çêkirine. Berhemên pîrostem ji çîrok, lêkolîn û zargotina Kurdî bi taybetî ya navçeya Efrînê pêk tên. Her wiha nivîsên wî yên Erebî bi giştî siyasî ne. برهمن من سكان بهم حينها ده برهمن إيه هتنا بلافكرن هناك وقت تكتكن إلكتروني هتنا بلافكرن هتنا شابكرن اللي تشارج وانا هتنا شابكرن أو جه حد شارد جرو كده هم جوی که براویتی هر پیشی ونو دلدو بلندر پیدوان تیراف هرچه برهمن پیشی او جرو کن یا 5 رومانا بناوی زاروتیان اینه که تشتکیدن او tiştenedin cergo gotin gotarin Pîrostem niha li welatê Swêsrayê dijî. Lê bala wî her tim li ser Efrînê ye. Ew her mijûlî nivîsandin û afirandinê ye û niha jî projeyeka berfireh daye ber xwe wek dokumentkirinekê ji kesayetî nivîskar û hunermendên Efrînê re. vadevî ez karim bêjim yani bêtir ez بدو پروژه دا مجول دبم یا یک سر علی آفرینه سر هرم آفرینه سر هر تشت کاری بیشه وک کسیتی آفرینه دا روشن بیرن آفرینه هنرمنده و سیاست مدارن هندر آفرینه دا و جبلی يعني تکاری بیشه دواره دیروکی دا دواره جغرافی دا يعني از خواستم وک بیبلوگرافیا که سر آفرینه چه بکنم بەسام مستەفا ڕووداو